Ibihe byiza nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, reka twongeye tubasuhuze twizere ko muri amahoro hirya no hino mudukurikira muherereye. Hari abatwumva muri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko hari n'abatwumva muri hanze yacyo ku migabane igiye itandukanye igize iyi si. Turabashimira kubwo kudukurikira ndetse no kudutera inkunga hano kuri no muyoboro, ariko natwe tubafata neza kuko amakuru agezweho ndetse n'ibiganiro bitandukanye dutambutsa hano twizera ko bibanyura. Nitwa Ruben Masengesho, nje kubageza amakuru agezweho muri aya masaha. Ndaza kubabwira ko mu karere ka Nyanza umusaza w'imyaka 75 yatawe muri yombi azira kwica umukecuru. I Kigali Hirwezamenyo ndaza kubabwira ko yakubise indaya arayikomeretsa ayiziza kumwishyuza mu ruhame. Turaza kubabwira ko Vestine na Dorcas batandukanye na MIE cyangwa se Murindahabi Irene Impaya. Hanze y'u Rwanda tuzakubwira ko mu Burundi Kirundo umugabo washahuwe n'umugore we ari mu mazi abira, ni ukuvuga ko yashakaga kumukuraho ubugabo. Turaza kubabwira ko kandi Amerika yahitanye umuyobozi w'umutwe wa Tren de Aragua muri Venezuela. Turaza kubabwira ko kandi Amerika yirukanye umugore w'umunya Irani imujyana muri Central Africa. Izo nizo ngingo nkuru tugiye kubakira amakuru yacu, reka tuze tuyarambura. Ni munyemera ya makuru yatangiye mu karere ka Nyanza. Tubabwire ko umusaza w'imyaka 75 yatawe muri yombi. Umusaza akurikiranyweho kwica umugore w'umuvandimwe we. Ababibonye bakavuga ko bari kumwe mu nzira baganira mu kubita isuka. Byabereye mu mudugudu wa Nyamiyaga mu kagari ka Gacu mu murenge wa Rwabicuma mu karere ka Nyanza ku mugoroba tariki ya 12 Kamena 2026. Umusaza uri mu kigero cy'imyaka 75 ngo yahuye na nyakwigendera hari uri mu kigero cy'imyaka 59 abereye umugabo wabo, ni ukuvuga yuko ni umugore w'umuvandimwe we. Ngo bagendaga mu nzira ngo baganira, ibiganiro bitaramenyekana, ukekaho icyaha mu kubita isuka mu mutwe ahita apfa. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwabicuma mu karere ka Nyanza Ange Kayigi Claude yabwiye Umuseke dukesha inkuru ko hataramenyekana icyo bapfuye. Yagize ati ukekwa yafashwe ndetse umurambo wa nyakwigenda wajyanywe ku bitaro ngo ukorerwe isuzuma. Uriya muyobozi yasabye abaturage kumva ko umuntu ari nkundi, kandi niyo waganira n'umuntu ikintu kitakunyuze bidakwiye ko wahitamo kumwica, bityo ko bakwiye kubaha ikiremwa muntu. Harandi makuru avuga ko nyakwigendera yaba yishyuje uriya musaza ukekwaho kumwica amafaranga 1000 y'u Rwanda aho kumwishyura undi aramwica. Dukomereze mu mujyi wa Kigali tubabwire ko Hirwezamenyo yakubise indaya arayikomeretsa cyane ayiziza kumwishyuza mu ruhame. Umugabo yakubise anakomeretsa indaya yitwa Oliva yo mu kagari ka Rwezamenyo ya mbere mu murenge wa Rwezamenyo akarere ka Nyarugenge hayiziza kumwishyuza amafaranga 10,000 yarayirimo mu ruhame. Ibi byabereye mu kagari ka Rwezamenyo ya mbere mu murenge wa Rwezamenyo ahagana saa 3 n'igice z'ijoro ryo kwa 12 Kamena 2026. Abaturage bo muri aka gace kagaragaramo indaya nyinshi babwiye ko ritaye muziko uwo mugabo yaryamanye niyo ndaya yitwa Olive, ndetse bumvikana ko ayishyura amafaranga 10,000 nyuma za kwanga kuyishyura iteza imvururu mu muhanda arayikubita. Uwitwa Pacifique Rugero yavuze ko yatunguwe cyane n'uburyo iyo ndaya yagumanye umupira w'uwo mugabo yari yambaye akagenda igituza kiri hanze. Yagize ati barwanye noneho indaya sinzi uko yabigenje, mbona isigaranye umupira we mu ntoki ariko iri kuva amaraso mu maso. Wa mugabo abibonye agira ubwoba ahita yiruka arawusiga kubera ko yabonaga bishobora kumukoraho. Akomeza avuga ko nyuma yuko uwo mugabo abonye ko yakomerekeje cyane iyo ndaya yahise yiruka. Yagize ati uwo mugabo yabonye ko iriya ndaya iri kuva amaraso menshi, yananze kumusubiza umupira we. Abandi bagabo bamugira inama yo kwigendera, abanyerondo bataraza arabyumva ahita yiruka arawusiga, ya ndaya irawutwara. Uyu mugabo akimara kuyabangira ingata, izi ndaya zagira inama mugenzi wazo yo kureka gukomeza kurira mu muhanda no kwiteza abahisi n'abagenzi, zihita zijyana muri aka gace. Iyi ndaya yakubitiwemo haherutse gupfira indaya bivuga ko yishwe n'umugabo bari baryamanye ikamwiba.
Dukomereze kuri inkuru ivuga yuko Vestine na Dorcas batandukanye na MI cyangwa se Murindahabi Irene Empire. Itsinda ry'abahanzi bakora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana rya Vestine na Dorcas ryatangaje ko ryafashe icyemezo cyo gutandukana na MI ya Murindahabi Irene wamenyekanye nka M Irene. Aba bahanzi batandukanye na MI nyuma y'igihe cyari gishize bivuga ko umwuka utari mwiza hagati yabo nyuma yuko Ishimwe Vestine afashe icyemezo cyo gusigara muri Canada atabyumvikanyeho na M Irene. Mu itangazo ritsinda ryashyize hanze ryavuze ko nyuma yo gutekereza cyane no kubisesengura mu buryo bwimbitse, twe Vestine na Dorcas twafashe icyemezo cyo guhagarika ku mugaragaro imikoranire twari dufitanye na MI. Vestine na Dorcas bakomeje bashimira MI yagize uruhare mu kubafasha kugera ku nzozi zabo nk'abahanzi, cyane kuretse kubafasha mu muziki. Bemeza ko iyi sosiyete yababaniye nk'umubyeyi. Ikemeza abahanzi bavuga ko bafashe bibagoye cyane ko nubwo hari byinshi bagezeho bafatanyije, basanga ari igihe cyiza cyo gukomeza urugendo nk'abahanzi bigenga. Bagize bati ni icyemezo cyari kigoye, twishimira byinshi twagezeho turi kumwe ndetse n'ibihe byiza twagiranye, cyakora muri iki gihe twumva ari ngombwa gukomeza urugendo rwacu twigenga mu buryo bujyanye n'icyerekezo cyacu, indangagaciro zacu ndetse n'ejo hazaza twifuza kubaka. Mu bihumbi 2021 abahanzi bari bamaze kuzamura izina ryabo bagiranye ibibazo na M Irene, birangira bemeje ko batandukanye. Cyakora nyuma y'iminsi mike y'ibiganiro bongera gukorana ndetse basinyana n'amasezerano. Mu myaka 3 bari bamaranye nyuma yo gusinya amasezerano, abahanzi bakoze indirimbo nka Yebo, Emmanuel, Iriba, Ihema, Umutaka n'izindi nyinshi zakunzwe. Noneho ni munyemere dukomereze hanze y'u Rwanda, tubabwire ko Ikirundo ni mu gihugu cy'u Burundi. Umugabo washahuwe n'umugore we ari mu mazi abira. Umugabo utuye muri komine Kirundo mu gihugu cy'u Burundi yakaswe igitsina n'umugore we wanagerageje gushaka kumwica inshuro ebyiri, mu gihe abagore bo muri aka gace batuyemo banenga imyitwarire ya mugenzi wabo. Uwo mugabo utuye ahitwa Ikinyinya muri komine Kirundo mu ntara ya Butanyerera yahunze urugo rwe nyuma yuko mu cyumweru gishize umugore we yamukase igitsina nk'uko tubikesha Jimbre Magazine. Uwo mugabo avuga ko intandaro yo gushaka kumuca igitsina ari amakimbirane bagiranye yatewe n'uko umugore we yamuketseho kugirana umubano n'undi mugore utuye muri ako gace batuyemo. Uwo mugabo avuga ko nyuma yo kumukomeretsa ku gitsina yagiye kwivuza, ariko atashye umugore amusanga aho yararyamye ashaka kumutema ariko aramuhunga. Avuga ko amaze kurusimbuka yafashe umwanzuro wo kuva mu rugo rwe ajya gucumbika mu baturanyi be. Uwo mugabo avuga ko kandi yanze kurega umugore we atinya ko bamufunga abana babo bakabura uwabarera mu gihe nawe ubuzima bwe butameze neza nyuma y'uko umugore we agerageje gushaka kumuca igitsina. Abagore batuye ku musozi wa Kanyinya bagaragaje ko nta kosa umugabo yakora ryatuma ahanishwa gukatwa igitsina cyangwa kumuvutsa ubuzima, bakanavuga ko uwo mugore akwiye kwigishwa agahindura imyumvire. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'abagabo muri komine Kirundo rirasaba uwo mugabo kugana inzego zibishinzwe agahabwa ubutabera aho kwihorera nk'uko byavuzwe na Nkurunziza Severine uyobora iryo shyirahamwe muri komine ya Kirundo. Reka dukomereze kuri ivuga yuko Amerika hitanye umuyobozi w'umutwe wa Trinidad Aragua muri Venezuela. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ingabo z'igihugu cye zagabye igitero cyahitanye Hector Restford Guerrero Flores uzwi nka Nino Guerrero, wari umuyobozi w'umutwe w'amabandi ya Trinidad Aragua muri Venezuela. Trinidad Aragua n'agatsiko k'abagizi ba nabi kavukiye muri gereza, ariko Hector Guerrero Flores yaje kukagura agahindura umutwe mpuzamahanga ukorera mu bihugu bitandukanye. Uyu mutwe uzwi mu icuruzwa ry'abantu, kugenzura inzira zinyuzwamo abimukira bo muri Amerika y'Epfo cyangwa mu Burayi. Abayobozi ba polisi bo muri Amerika y'Epfo bavuga ko kanakora ibyaha birimo ubwambuzi, gushimuta no gukorera urugomo muri Panama, Brazil no mu karere k'imisozi ya Andes.
Trump yavuze ko Trinidad Aragua yakoranaga na Nicolas Maduro wayoboye Venezuela kugeza muri Mutarama 2026 ubwo yatabwaga muri yombi n'ingabo za Amerika. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aherutse gutangaza ko azatanga ibihembo bya miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika ku muntu watanga amakuru yatuma umuyobozi w'aka gatsiko afatwa. Kuwa 12 Kamena 2026 nibwo Trump yatangaje ko Guerrero Flores yapfuye, asobanura ko ari we watanze itegeko ryo kumwica. Mu magambo yashyize ku rubuga rwe rwa Truth Social yagize ati nabitegetse ubwanjye maze ubuyobozi bw'ingabo za Amerika zishinzwe akarere k'amajyepfo bugaba igitero cya gisirikare cyihuse kandi gikomeye cyahitanye Nino Guerrero, umuyobozi waruzwi cyane wa Trinidad Aragua, umwe mu mitwe y'iterabwoba igira ubugome bukabije ku isi. Bivuga ko igitero cyagabwe kuri ribandi cyifashishije ikoranabuhanga ryihariye kandi ko cyagizwemo uruhare na Venezuela isigaye iyoborwa na Delcy Rodriguez wemeye gukorana na Amerika. Ni munyemere dusoreze kuri iyi nkuru ivuga yuko Amerika yirukanye umugore w'umunya-Irani imujyana muri Centrafrica. Umugore w'umunya-Irani waharaniraga uburenganzira bw'abanya-Irani yirukanywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajyanwa muri Repubulika ya Centrafrica, igihugu avuga ko naho ahuriye nacyo. Iki cyemezo cya Amerika cyatangajwe n'umuvugizi mu mategeko w'uyu mugore Emil Troster wagaragaje ko yamaze kugezwa muri Centrafrica. Ati nta hantu na hamwe ahuriye n'aha hantu, mu nyandiko zose natanze nagaragaje inshuro nyinshi uburyo ibi bintu ari ukumushyira mu byago. Umuryango urengera abanya-Irani baba muri Amerika, Iranian American Legal Defense Fund, wari wagaragaje ko abagore 3 barimo n'uyu bari mu byago byo kwirukanwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizahise zigira icyo zibivugaho. Cyakora iki gihugu kimaze igihe kigirana amasezerano n'ibindi bihugu birimo Ghana na Repubulika ya Centrafrica yo kubyoherezamo abaturage birukanywe ariko batasubira iwabo kubera ibibazo by'umutekano muke. Nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, ni naho dusoje amakuru yaragezweho muri aya masaha. Tubashimira kuba mukomeza kubana natwe mu bihe bitandukanye. Muri abagaciro niyo mpamvu natwe tubahesha agaciro tukabagezaho amakuru ndetse n'ibiganiro byiza hano. Nge nitwa Ruben Masengesho, mukomeze kugira ibihe byiza.